الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الاستقامة هي سبيل النجاة، وهي الوسطية في كل شيء، وهي اتباع الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وهي سلوك الصراط المستقيم. قال الله تعالى لرسوله وللمؤمنين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتقوا إنه بما تعملون بشير. وقال ابن حجر رحمه الله: الاستقامة كناية عن تمسك بأمر الله فعلا وتركا. أمبي على تنو دنفن بالله مبغى على أمبي تنو أني كشي أمبوكي على كتشيدن بينكا على كتنونا كشي باكا أنا كدنكو أنا كشيبو بي نوت منك بوي أنكا دو ميني كتلي على كدينك ودي كشي شراي ودي فنا camanceyaye ko bela wode fana ka tugu alaka kitabu ko ani ciden ka sunna ani mantun kam mogo nyuma sab jama kulu sababin temena kaminalike ni ulu fana ka tasirai ani ka do sira la le de fana ka do sira la sira min tilelendo ala ko masamin korotalendo ya fo aka cidenya yemu ani mu'minu ayunya mariya ku katile ala ka dinala ala ko fastaqim kama umirta ako itile ko mi nyinya mariya cogo mi o manta ba maka ani mugo munun tubira ka faraika wala tatqaw akana danteme innahu bima ta'maluna bashir. abe bara mununke ala nyaba bela. ibn hajar rahimahullah ako al-istiqama ko tilenya ko alla nyini ye munye ko yika minalike ni ala kanyamaru kanye ala ku kaminke ikoke ala ko ikamin to iko toy. wa qad hasallahu almu'minina wa qad araqaba Allahu almu'minina wa hasahum ala alluzum liistiqama. ala masamin korota lendo aye mu'minun lakanu ka mu'minun lasu ko minye katile ala ka dinaka ku ko minade لقوله ألك كما قصو وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وشاكم به لعلكم تتقون. ألكو سورة الأنعام كنو أقول نين ألك صراط لين صراط جمع كيدن من نانا ninde ne alaka siratilelenye beka tugu ode ko akana tugu siramishenu ko nubaw fara kabo alaka sirabama ninde washiya kanni nyamari kanye ninne alabaw nyamari naye nayo ko nake sababu ye anasiralanye. وقال تعالى
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. آية وركنو على كوتشيدما أكون على يساريا دو دي إما تغو ساريا دي كودة كانا تغو مغو نين دونوكو مغو منو نوتفندو على يتشيدن يرنيا مريا كسرا من ديرا تشيدما كواكا أودمنا akatile odeka akasabato odeka kwa kanatugu mogo nundi ngoko mogo mununte fendo asagira kafo ko fendo mbali nunu kanatugu nindu ngoko utese ka foi boy bolo alafe to nyali kelaw uli nyogon bisi nyogon de ewa ala de ala nya sirnya baga bisi nyogoy balmoni ayaye ko be bade hadama de ala yashira min di ema القرآن والسنة على فهم السلف الصالح يقود تايك باركنا جما كل فندم بالي منم بجيان كونو نسرا وريبو بولو مينت على تاي كانا تغو نيندو مكو يدسكون ديلو على لا وتسك فوي بوي بولو إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا فوي وتسك بوي بولو على فهم فلالا ika sembe alala ika alatake ikana mugo tugu mugo nundi ngoko tesaka foi boy bolo alafe awa tonyali kala wuye nyogon bisi nyogon de wuli ye nyogon de me baga yede me e alanya siranya baga e ka bisi nyogo e ka de me baga woye alade bal mawdiyatu Sufyan ibn Abdullah al-Saqafi قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أشهد عنه أحدا بعدك فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقيم. سفيان بن عبد الله أقول ko ale ko chidema ko chide kuma do fonye islamiyala kuma min ninte mo were nyinin kala ni ete kiden ko afo idala ikafo ntigi ala kelem pewde o ko fe ikatile oka wa qala Umar ibn al-Khattab al-istiqamatun an yastaqima ala amri Allah wa nahyihi la tarqu rawqana ash-sha'labi. Umar ibn al-Khattab ko istiqama e munye tilenya e munye ko ikatile kasabati ala kanyamari kanka ala nyamara ni minye ka yi fatanya ka bombin na ka toy tile ala kanyamari kanna ikana jenge ka boala komi kungo kunu wuluni na be boli aka bolito abe jenge chogomi e kana jenge ka bo chinyala wo chogola itile chinyala. Umar ibn Khattab ko al istiqamatu ko alla nyini yenninde بل مبتلنا من فلن عباد الله من أهم وسائل المؤين على الاستقامة كودو بكم من بهذا مدن دمه كتله يكدينا لك سبتاك كودو بوبي دمه على وكفل مني إشلاه لقلبي هذا مدن كي دسكون دلا يرجع يكدسكونا iki dusukun dila kanye akatile alala kide sallallahu alaihi wasallam ko ala inna fil jasadi mudghata idha salahati salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadati fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Kide ko sogo bukele abe farikolola na nyana farikolo be nyana mena chiyana farikolo be chiyana chiden ko ye jumaye ko dusuku hada maden ki jija i dusukun kanye iki dusukun dila ni hada maden dusukun yana
sira bele badero sira mi nabe hadama den deme nibe tile tinyala ibe sabata kafana dusukun ko fe ne parce que nende be comme dusuku ka kuma la sebaka min be dusukun kono kacca nin nen kuma na dura bofo wala iki jija inne fana katile wodiyato sira fulanna sira min be hadama den deme tilena katile cinyama imsakul insan imsakul lisani anna liqawdi fil batil inne koloshi finwo fenye mana kuni batara ko de ani jurubu ko ikinne koloshi inne kana do ulu fanala o fana ye sira berebere baye nimbe hadama den deme katile cinyala ikinne korosha kana kuma batara ko la wodiyato Sufyan ibn Abdullah Saqafi abdalla ka cide nyininka fana akumbi nyininka fenna ika fendo dinnema a atasimu bihi wa ya ashimuni fendo fonye femmi nimbe minani kenaye na beke sababu kintanga fana ciden ko qul amantu billah fastaqim akwa fo ntigi alaye ikatile oka aw ako cide ma o man najaatu ako kisi fana jumaye fa gaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lisani nafsihi fa qala kuff alayka haja kuma najaatu ako cide ma sallallahu alaihi wasallam ma aksaru ma aqafu alayya fa gaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lisani nafsihi fa qala haja ako fa ako cide ma ako ebe shira jumambe ni be shira neni o ma kosobe ibe shira nek ma fen jumala kosobe cide nya yere nemmina konni be shira iye fen minna kosobe inne cide nya yere nemmina konni akonni mina de awa ko fa ko kishiye jumay cide ko am siki menye uqbata bun amir de wonyinenka folo yesufa sewa Sufyan ibn Abdullah fulanna uqbata bun amir fana ya nyinenka ko ma najaatu ako cide kishiye jumay cide ko imsiki alayka lisanaka wali yasha baytuka wa abuki ala qatiyatika arawahu ibn majah wa sahih shaykh al-albani ako cide kishiye jumay ciden ko inne mina ani ikaso ka yurwaye ikaso ki wasa ikaduki wasa ani fana ikakashi ka junubuka ako kishi nende ciden yende fo uqbata bun amir ako inne mina ikaso kono na ki wasa ikakashi ka junubula ako ninde kishi بل أنا نشه مسلم كنو إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر الإنسان فتقول اتق الله فينا فإنما نهن بك فإن استقمت استقمنا وإن أوججت أوججنا أرسا سهلنا نتشيدن كو هذا مدى أكون ندقو جيرا يكا سوفي توبي با يرما جيجي نندي ubafo ne siralanye au nade ambe ede boro ni tilela antilela ya ni jengena ambe jengede ambe ede boro donc hada made ninde ye sira fulana ni mugo minyi janto la bi deme katile ikadinaka ikin ne nkolosi ne fulede نعم كلوسي سببو دا بيدو جهنم كنو ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود مع القائدين أنا نقرأ آية كنو جهنم دم منون دون جهنم ألاكم ملكه كونينكا مني أول شيء جهنم مده
a uko awun tunte sallide an tunte misigine la dumuni mogo munun bu nen cogobe batara ko la an tumban nen cogobe ka faruka o de yalla se jahannaba ma donc hada made janto inenna ninde sira fulana na bedde mo deme katile cinyaka asira sabana musahabatun salihina wa mujalasatuhum ikam mo nyumaw ika uluke jenyogo ye kam mo nyumaw uluke ka baro nyonye o beke sababu ye ka hada maden deme ikatile cinyama ka sabataka ودل الجمعة كيدونكم مثل جليس صالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير وحامل المسك إما أن يهجيك وإما أن تبتع منه وإما أن تزيد منه الريح الطيبة ونافق الكير إما أن يحرق شيابك وإما أن تزيد منهم الريح قبيسة balma genyogo femba de do kiden ko shiginyogo nyuma genyogo nyuma ani genyogo njugu ko amisaliya be ko mi farafen fere baga ani fam finyana farafen fere baga fule imma ana farafen do dima ina ki yerela ube ina farafen do sabolo ube nabi kerefe ko ina kasama duma ino soro inuna awa jenyogo nyuma misali ya ninde predita aka jenyogo nyala de mogo nyuma a jenyogo nya a siginyogo nya a baronyogo nya predita la me ciden ko fam finyena na beke ka fam finye ta suma kula ni mabbo akoro ani ka finu jani ube kasa jugu ino soro innun kono papier munni bi mununi mana munun be jani ta suma kono kasa ko ni be do innun kono donc sigi ñogon jugu fana ge ñogon jugu ni ma bila ette seka ciñaye hari ni ye ciñaye ka sabata ka aka gelede ni ba fe ka ciñaye ni ba fe ka wa sabati ciñaka ni ba fe ka tile ciñama mogo ñuma ku je ñogo de iku ku baru ñogo ci dem fana ko arrajulun ala dini khalilihi فلينظر من يقالل كيدن ko hada maden fulede ittere jogo ye minye ko e fana jogo be ke wode de ko mogo ba katteri jogo de kade ko dola kelen ka laje ibe mogo min ke teriye iko woloma iko nyedo iko do kidon ko fana ako wala tushahibu illa mu'mina ولا يصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي كيدن كوي كان مغشيكي جنيغوني إجنيغوني تاما نيغوني برنيغوني مؤمنته مغشيكني كدومني فندو ni alaja sernya bakate wala hada madenki je ire jeja jienya na mayen kono mogo nyuma uje nyogonya ishigi nyogonya ubaro nyogonya iki jantolo be hada madende me o yesira na bi deme katile chinyama adoye munye sira min bi deme katile chinyama itibalu kitabi wa sunna hada maden ka tugu qur'ana ko tugu ciden ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam ni hada made ni yemminalike qur'ana ni sunna e nunu nye sirabade nimbe hada banden deme ni be sabati ni be tile ewa alaka dina chiyama qur'ana ni sunna wodiyato ala ya nati qur'ana kono ako fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ala kunna yenyugon soso minna aya sagi kata ala dema ana ka cide na dara ala lade ani dollaba ni mogo min ba fe ka cinya ye ka tile cinyama ko nanima asagi kata qur'ana ni hadisa ma minalike ni qur'ana ni hadisa ye
ni minani ke qur'ana ni sunna ye o ye sira bele bele bade sira bade min bi latile ciyama قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم aya wurela la ko cide mafuye nabe alafe ayetugu ne ciden ko ala bawkanu abaka junubu yafa wala ankatile وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم alakum mo ku yere ko loside mo munum be ciden kan nyamar kawun soso ku yere koroshi mashiba kanatu suru ka jianya na mayala ube fitina kanatu suru ahmad ibn hanbal ko fitina jumaye akoni mo banna ciden ka sunnama ko alabe munafiqiya bili duskun kono ko de fitina nye donc hada mademmi ni ba fay ka tile ciyama qur'ana ni sunna mina ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu o ciden ko akanka ko min fulani nye ni mo minye ko kura ni ya adoni dina kono min ta kono ala ba sakima wala sirawre jumambe nabe hada maden deme ki isabati ala taka at-talibul ilmu sarai ni nye sharia doni iko nyini de ni ba fe katile ciyama kala de ika gere kalambago ba ika doni ke bagaw iko lamme silamiya doni nyini ni silamiya sharia doni nyini ni wode be ke sababu ye ka hada madel la sira alanye qala ta'ala inna ma yaghsha Allah min ibadihi al-ulama alakum mu'minun bi sira alanye ne alaka jowna doni ke bagaw haqiqaw ulu de be alado ulu de be sira alanye fana qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ala ko yala mogo munun be fendo ani mogo munun te fen kalama yala ulu ye kelenyewa ulu te kelenya donc mbalimaw minye doni ke baga fule munu nye silamiya sariya do anyema jiya ka fitinaw ani jiya ka subuhati ko nyagambilew nuna na doni ke baga madoro abu sagi kata qur'ana ni sunna dema abe bodaye abe boni sira minya abo ye abe cinya ye me nima kala ube kalam mata nyefe ni subuhati nana kalambalima ko nyagambile unana ma fitina unana ma alebe chogobe ala ko abe kuma ala doni tabolo yibe ambe min kalama be fili abe tabila qatawla abe fitina abe fili doni sabati lende beke sababu ye ka hada made kitile ciyama ni subuhawni fitina unana doni ke bawo de bese ka sabati wo me doni haqiqate mugo bolo fitina wakati nimi yeremina ibe bila qataw kono awma lugumana wakati tumami aya yerem masri kabo akan na folo na kan masri la doni te munum bolo ulu fitina nawo me doni ke bawo ko chogode doni ke bawo de sabati la waylakum ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا صابرون دونك باغو دي سباترا منو فتنة ني قارون كان نفلو يا نا كجياي دونك باغو كوما حلاكي بي او يسا حلاكي بي او يه على كسرا ني مؤمن كرا مؤمنيه ikera barani makelaye ala be saram min di mallagara o kausa qaruna kanna folo yine me mo sito kumbo nyonya kodo ni sabali bagawute balma nindo don ke bawde sabatira de me donite mo bula be fitinara wala mbe min fo nunu nye sirawuye siramunu nube hadama dende me ka sabati cinyaka jankombe jiyan laba minna nyagambi min be dina yere kono bi ala yere de ba dando
fitina min be dina kono bi subuha min be dina kono bi ala yere de ba dando aboda te foye ni doni sabatili nyininite mais ni dina fitina bonyana cogo na subuhatu chayara cogo doni sabatilembe munum bolon aye sage kata uluma ube aka sage kata uka kitabuma ube aka sage kata uka kasetuma abe boda sorode mais doni sabalitizente mugo munum bolo fitina wakati subuhatu wakati nako abe ulude lame abe bombin kalama ulube bila katawula be au bila katawula ambe ala delala kan kisi kantanga barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، ومن ثمرات الاستقامة على دين الله الثبات، بل من ننكو هذا مدى يكتل على دينك kanata kini kanata numa dina chiyanyini ikasabataka ikatilaka ni mogo min tilela alaka dina chiya fanama nafa jumambala nafa kachade anafa doye jumaye alabi sabati ika fotaw ika ketaw alabi sabati. قال عثمان بن عبد الله الثقفي يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أشهد أهدى خيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم. سفيان بن عبد الله كوتشي ما كوفين كما دو فوني اسلامي لا كما من نينت مغورين نكالا جيدن كو فويدا لا كونتي على كلمه تودي إيكا جوكا إيكا تيلي أوكا نيين نينكي إيبي سباتي لمبتو إيكا ديناكا فوسايا نيني أفولوي فلانا ni hada mamin tilela chiyama anafa fulana ya jumae ali hayatun tayyibatu ibe nyanama ya nyumande soro dia nyanama ya imbenya ibolo man amila saliha min dhakara aw unsa wa huwa mu'minu falanuhayyannahu hayatan tayyiba ala ko ni mo minye bara nyumake yeche iye musoye iye mu'miniye ne alabi la nyanama ya jiya kono nyanama ya nyuma sabati alaka dinaka istiqama alaka dinaka abin nyanama ya nyuma ndi alama wa qala ta'ala walau istaqamu ala tariqati lasqaynahum ma aqdaga alako nutun sabatira nutun jora ne alaka shiraka ntumbu lami ji chamana sabatin na fado de fulen ninye katile alaka dina la alhayatun tayyiba abo odedi mugoma ka sabati alaka dina nyumanka abin mundi hada mademma abusura indal maut nisaya nanima ibn nisonja soro kabo maliki awfe innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ni hada made itilela alaka dinaka minye isaya wakati malikiyaw alabe malikiyaw de groupe jigika nubi inni sonja kafo iboto fulejiya kono kana sira kana joro ibeta do arjanna de kono إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ألكم ومنون كون تجي عليه وكفى وسبتروكا تتنزل عليهم الملائكة ملكود به جروب جيجوكا ألا تخافوا ولا تهزنوا بافو أكنا دسوكا سدا أكنا سرا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أو ملكود أو بسنيو جياكونا نيلا غرا ولكم فيها ما تستهي أنفسكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة
وأبصر بالجنة التي كنتم توعدون أون يا بس نيو جاني الأغرى أي النسون جاني أرجانا ألا يرجانا من الله روتي أوي أي النسون جانوي دونك ولا مبالمو نيني أو أرجانا البصرى عند الموت هذا ما دين نسبة الدين تشيا كي تللا دين تشيا لا يبو سرودة بالمو ni hada madem min tilela dina ciyama mu warabiye o beke sababu de kido arjanna kono qala ta'ala innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun alakum mo munun ko on tigiye alade o ko fe tilela oka siranya tuye joro tuye nunun tigila mogo nunun de ye arjanna tiguye nube do arjanna kono ube dume arjanna kono utebo awon balmo ni mo minye istikhama ke abe ko mi ye alaka nyamarka ya bato wala nyamra ne minye alako chidema fastaqim kama umirta wala tatghaw bal mutilenya beke sababu ya ka hada madem bila chinyaka ni ewa nyagambi kala site asuruki nyagambi fitina kala site asuruki fitina ni mugo mugo ye chinyata ala yire de biddeme ki sabati mugo tese ela koy mugo tese ela de jama girilala chogo chogo fitina bonyana chogo chogo subuha bonyana chogo chogo e sabati lende beto I chogola ni be girina kata amewome ube sage kana ki jolen soroye istiqama debe odi hada mademma ni tilela isabatira ambe ala deli alaka antile chinyama nanye chinyaye antilela ma alaka an sabataka fosaya wala mbalimau ninde doni nantumba fo alistiqama la an katile chinyala de mo chama nyabe chinyala mais tile makala de umatile ala de mo chama fana utile la chinyala mais umase ka sabati do wakati dole unata kini wakati dole unata numa wakati dole unateme wakati dole unasagu kofe istiqama yede chinya minyo nye iya do sabataka kanata kini kanata numa ngodi yato abubakar siddiq dallaka al-istiqama innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqam abubakar siddiq ya akurke munye thumma istaqam wala mu yaltafitu ila ghayrihi ko utelela ala kelim pawdema umu ko laje ala tanala bani mon ninde tilenya ninde istiqama ninde kaddo silama wala sisa ni ya silama be kasara rambe fitina la ambe dogoyama la ni istiqama inde masabati silama chama mbolo ambe ala delala ka sabata mbolo ambe ala deli jamana ala ka suma ala ka hakli sigin nati jamana en kono munum be jamana nyema yala ala ka annu deme ka jamana ta fanga duma ala ka fitina munum be jamana en kono ala ku faga ala ka nani hakli sigi ya jamana en kono minye dun kafa ani hakli sigi ani nyogon kanu ani ka dusukun yawa jamana don dusukun fara nyogon ka nyogon kanu do uni nyogon ce cinyaka ala ko no ya jamana yin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين